aduang punto na malyari tamo pong pigunaman ngening bengi. Maliban po king idake ng Father Dixie kekatamo. King kekatamong tema, nano ing panusigan tamo ngening paratang ing Pasko. Ing kekatamong sariling plano o ing plano ning Diyos para kekatamo. Wa ating Pasko nung panusigan me ing apong Gino, nung panusigan me ing kayang plano. King ditak pong kataymikan, pasibayo po agkatanda kayo, migunam, at di nan pansin ding kekatamong dimdam. At king katahimikan daring kekatamong puso, isadya tala po ngeni ring kekatamong sarili, marap king apong Gino, makaparekil king kayang plano, panusigan ing kayang plano, para kekatamo. Isadya tamo po ngening sarili tamo, para king banal ay Eucharistia.
Pakatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak, po ning Espiritu Santo, ing kapayapan, grasya, at ing lugod na po ning ginung malapit ng datang busal tamo, ing manatiliya po kay kayungan. Benging Diyos kay kayungan po, linupta na po ngeni king kalimanan ng bengi, ning kay katamo pong nabinaryo, ausantang simbang bengi, king papalapit na't eta na apigil, apanyatang na po ning kay katamong ginu kaniting kapaskuan. At bata mong maging marapat misundo kaniting kay katamong kapagsadyan, king mipnong katahimikan, panyawata pampakalulu, ting meging pamagkulang tamo po at kasalanan. Iyagkasta po ngening miyagdanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, Hing Diyos sa mayupayan tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, ingidala na katasana ang gana king biye alan angga.
Manalangin tamo. O Dios sa igpami, ing kalinis-linisan na Virhen, tinggap ne, ing pasabing amano mo, iba't king pamamalita ning anghel, at meging pakasautane ning kadyosan mo, at mikat niya king sala ning banal ay Espiritu. Atularan niya sana ing na Virhen, king mapakumbaba ng kapamintuan king kaburian mo. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Harining ligaya. Ing sablang bandi ning Ginoo, pati na ing sablang atsuking yato. Bandine ning metong sikluban, at ding sablang keti manok nangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigik ne talakad, libutad ning dayat malat. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungub, kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman, laban king kenuman. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran King Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan ing ugali ring taong magdulap King Ginoo, ding malapit King Diyos ng ako.
Ibuklat mo ring pasbul ning alanganga ng kayarianing Diyos. Ibulos ding bihag ning dalumdum. Alleluia. Kalugurang kapatad, ingginuyang mantabe ke kayo. Pamipasyag king mayap a balita ag pangking sinulat ng Lucas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ne ning Diyos, ing Anghel Gabriel, karin Nazaret, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita, para king metong ababaying makapangakong kasal, king metong alalaking milagyuan Jose, ay ba't king lahi ng Aring David, Maria, ing lagyuna ning babay. Di natangya keya ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginu at tsukeka, at pepanwana na kang emunano. Tutuyang melingas ngas alub i Maria, uli na niti nga manong sinabi ning anghel, at isip-isipa na nung nanuing kabalduga na niti, nga nakeya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam ya lubke ka, ing Diyos. Milamnan ka, at ibait me, ing metong ayanak alalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging marangalya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan at Diyos. Gawa na yung ari ning ginong Diyos, antimo i David, api pumpuna na. Iya ing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at ing kayaryana, iya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti kabang ako, dalaga ko. Peki ba't ning anghel? Datang niya kay kayong Espiritu Santo. At ingupaya ning Diyos, lilungan na ka. Uli na niti, mayawis siyang anak ning Diyos, ing banal, amibait keka. Lawen me, Elizabeth, akamag-anak mo, sasabyan da ring tao, king ene mga anak, dapat ngeni, kanam na, agyamang matuwane. Uling alang bage, aena apapalyarian ning Diyos. Alipa na ako ning ginu, nga ng Maria, marapat sa kanako, antimo, ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Kapatading mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan.
Pasibayo po yung benging Diyos kay kayungan. Kumusta ta po? Maranop na kayo. Kumusta ta po? Oh, mayap ko mo naman, po. Kabilis na ning Aldo, po. Tsuta na king kalimang Aldo, ning kikatampa magsimbang bengi. At ing tema na po ning kikatamong pigo naman, apeni muna na po ng brother Alex nandin niya pining ating Pasko nung manusig ka king kayang plano. Ne po, nung manusig panusigan me plano. Pasibay po ang brother Alex king kayang malalam at personal na reflection. Pasalamatan tayo po. Palakpakan tayo po brother Alex. Thank you, brother Alex. Impong ebanghelyo tamong ni ausandeng the Annunciation of the Angel Gabriel to Mary. Nempong pangadyan tayo ing rosaryo, yapoing mumunan diling misteryo ning ligaya. The Annunciation. At nanuya po ing babalita na kang Maria, king iya kano, milamnan niya. King kapamilataning lalang ning banala espiritu. At ing ibait na, yapin ing talapangabos. Pamalagyan meng Jesus nga na, uling iya ing maging talapagligtas ning mabilog ayato. At king kapamilatanan niti, waman i Maria, nangan lubusan na intindihan nung nanuya ing plano apagawa na kaya ning Diyos, bandan tawli, binyene ing kayang alang pasubaling tangu, itang awsan tamong the fiat of Mary, the yes of Mary. Nga na, maluka na kung alipan ning Gino. Marapat sa ka na ako, antimo, inggigkas mong amano. Bali po, ing ebanghelyong ini, at yamo naman po king kalimang Aldo, ning kikatamong simbambengi, awsan tayo po, agpangking tradisyon, Misa Aurea. Misa Aurea. Ingburin sabihan, Golden Mass. O ba't Golden Mass siya po? Ing kalimang Aldong ini, king kapamilatana po ning Annunciation, at king pamananguna ning Nuana Birhen Maria, king plano ng panusigane, ing kaburiana po ning apong Ginoo. Kasi waman ing Pasko, pag masusyan tayong kebaytana ng December 25, pero baluta mo po, manibat anyang i Maria tinanguya, king kaburiana ning igpa. Karin po may gumpisa, ing pamikatawan ng tao ning Diyos, king kapamilatan ng Jesus. Anyang tinanguya, maluka na akong alipan ning Ginoo, karine po may karine po may gumpisang mikatawan tao ing Diyos. Po, ketang pamanangunang ito. Kaya naman king Kaya naman po king pamananguna ning Nuana Birhen Maria, iya po ing may sabing the new Ark of the Covenant. Mayaw siyang the new Ark of the Covenant. Yaing bayong tabernakulo ning lulanana ning Diyos king kayang sepupunan. Imburi na sabihan, king pamanungunang Maria at sune ing presensya na
ning apong Gino keti kingyatu. Baloy po nung balikan taya itang Ark of the Covenant kasi po'y Maria yaing the new Ark. Ita po kasing minuna nung balikan taya King Matwantipan atin mo naman Ark of the Covenant. Isano po ita? Ding Israelita, tuturing de po itang Ark of the Covenant ay ita bilang presensya na po ning apong Gino. Ya po itang pidaladalada. Itang Ark of the Covenant ay ita. Mas kinuka rin lamunta ding Israelita. Ingkutang nanuya po ing lamana nitang Ark of the Covenant ay ita. Mumunan diling lamana, yapin itang tinape amana. Ewari, pekanano Yahweh, anyang maglakbe laking disyerto, ring Israelita, at banela dumanop, pekananala, pepadalayang pamanga namana, tan tinape. Kinang walang mapilan kareti, at binili ide, King Ark of the Covenant. O iting mumunan diling lamana. Kadwang lamana po ning Ark of the Covenant, yapin itang kapingas, abatu, ibat ketang 10 Commandments, amen ibat kang Moises. Ne po? Kaya kinang walang kapingas kanita, at kay bat delare ketang arko ning tipan, Ark of the Covenant. Kay bat nano pa itang katlo, yapin itang kapiranggut at kapingas at tungkod ng Aaron, apari. Kinang wala naman po kanita. At kay bat yamo naman ning binilida, kining Ark of the Covenant. Kaya po, ing laman na po nitang Ark of the Covenant ay ita at luya. Mumuna itang tinape amana, kadua itapong batong kapingas, ketang apulong kautusan, 10 Commandments, ibat kang Moises, at itang katlo, itang kapirason tungkod ng paring Aaron. Iya po yung pidaladala ita. Ring Israelita, mas kinuka rin la pumunta. Uling paniwalan dapot ang pidaladala ita, at suya kaya bere, ing apong Gino. Mupin, mika problema. May wala ito. Antire mong pena ko. May wala ya. Kaya naman po paintunan de. Baluye po, itang pelikula, ginawa lang pang makanyan. Ne po, itang Raiders of the Lost Ark. Ne po, ning Indiana Jones. Nung baluye po ita. Sanong paintunan ng Indiana Jones? Itang The Lost Ark. Iapin po ita. Gewa lang pelikula. Kasi may walaya. Dapat, anyang imaria, tinanguya, king kaburyana ningigpa, yan ang eni ing bayong Ark of the Covenant. Bakit? Uling Jesus, king sepo po na, yaing tune tinape ning biye. Eliwa mo itang mana at tinape. Jesus, at suking kayang sinapupuna ng Maria, yaing tune batas. Emo itang kapirasong batu, ameyak walking 10 Commandments. But Jesus as the source and the law giver. Ne po? At ingkatlo, yapin po, Jesus, king sepo po na ning na Birhen Maria, yaing high priest, aliwa na mo itang tungkod, nune, ya mismo, uling tantungkod kanyang paring Aaron, dapat Jesus, yaing peka, high priest. Kaya naman, Maria ang tinanguya, kaya yung may sabing, the new Ark of the Covenant. Uling king kayang sepupunan at suya ing apong Gino. The new Ark
of the covenant. Alangaliwa nune i Maria. Nanuya po ngeni ing panagkat na ning kalimang aldo ning kekatampa magsimbambengi anting panusig king plano na ning apong Ginu king balang metong at metong kekatamo. Bali po king kanakong pamigunam dininan king kabaldugan itang ark A-R-K ark. Ne po, ing mumunan diling kabaldugan na ning ark antimong kaya duwana na ning apong Ginu ban panusigan taya ngening magpasko number 1 yapin nini make an act of R random K kindness. Hoy, ting mo munang dili. Make an act of random kindness. R. Number 7, make a random act of kindness. Potang gagawa ka palang kayapan, naman kailangan ni schedule ya pa. Naman kailangan ning nepo, dinan may pampetsa na anong oras may gawa ning kayapan. Potang kailangan ing gawa kang kayapan, kailangan gawan tayo. It's now or never. Potang anyara na kekatani nga pong Ginu. Ing gawa tamong mayap para karengaliwan tao, an act of random kindness, ibiya tayo. Aga nakako po. Kita pong dati ko pang parokya, mami ako pong seminar, kareng katikista. Nepo, ano yung mami akong seminar kareng katikista, magumpisa na ako. Nepo, antiya mong seminar ini. At yung pong lumapit ka na ako, among, ano, sopan niyo ko po kasi po, mabibinane po ing imami. Itang inang mi. Kaya akong karakal naman rugong oras, sa aking lub ko ne. Kanita pang magtok ko, at mami akong seminar, karin niya parugulong ubini palanyaya. Anyway, sabi ko king karetang din ako seminar, lakwanda ko sa guline. Kasi, ating kulan yan. Antabayanan nyo na ako mo. O niyang pumunta ako, ka naman pong balong malawd siya pala. Ita pong nuno ka rin maglanya. In short, pengane po yung dakala oras ko. Imbis na makapamaya kong seminar, may kuwain dakala oras. Kaya niya pong kabalik ko, ala na po, halos payari na. Kay bata ko, pasensya na kayo. Era ko atururugungin ni ngaldong iti. Pero bali po, nanimpeki da, among, migit pakimbinye mong seminar, inga baluminge ni keka. At nengkay king biyeta mo, daratang la rin. Itang nengkay ne po, yan narugong pera mo po, ting lumapit keka, ating mga ilangan, nengkay mga paisip, sopang ke, dinan ke, wali. Nengkay po, ing oras mo, mo ita, di mo iya, kaya ting payantabe keka. Kay ba't mga paisip, sopang ke, o wali ke, antabayanan ke, o wali. Ing mumunan diling panagkat na, king kalimang aldo ning kekatampa magsimbambengi, number 1, art, make an act of random kindness. Potang inawad ding panahon, gawa kang mayap. Gawa tang mayap. Eta na po bukas-bukas. Nepo? Nung kailangan mo rin gawa kang mayap, eta na bukas. Kaduang R. Tang metong make an act of random kindness. In kadwaya pinini, make an act of regular kindness naman. Mo random, this time regular. Imburi sabihan, maging constant.
Emoy tangpo tangkayi. No, this time, pane, regular. Anya pong seminarista ako pa. Anyang kaya rin na po ning apostolate, mamuna ko po. At yung pong meto nga matuwang lalaki. Ne po, anyang lumabas ko si ni Claude ko ako. Apo, mamuna ko po, ne ako. Pangadiyo ko, ne, akong makanyan. Sana po maging maganak ako. Kay ba't nga na po ka na ako ning matwa? Mo, ay brother, era ka pa nga ding maging maganak ka. Impangadi ko kaya ka, maging mayap ka. Emo maganak ka, nune, mayap. Maragulya po kasi pamiliwaing ganaka, king kayapan. Impong ganaka, nang kay makasalalaya mo, king sitwasyon at ken mong pamangailangan. At tsuketang external, maganaka. Ne po, antimo po kanyan, ne, magpasko. Dakala maganaka. Ne, bakit? O dakala gift-giving. Neng kay po kanyan, neng kahit mamiyeta mong nanunano, sasaup tamo, maganaka mo, magpasko. Den pumbulsata mo, medyo saguli makabagot ka. At nakangkagana ka. Neng kay po, gangi may mang kakilala, po tanga kasalubong Merry Christmas nga mo, itiman mo. Saguli maanak ka, saguling maging magana ka. Bakit? At yung sitwasyon it comes from without. Ne po? Panluwal at yung sitwasyon. Gana ka, mamili ya. O halimbawa, na yung eleksyon. Ay, na pong eleksyon, dakala magana ka. Ne po? Balo tayo ta. Basta linapit ka, sigurado, alangali, magana kalangan po. Bakit? At yung sitwasyon Pero, inkayapan, alayo king sitwasyon. Ang mamili, alayo king panluwal. Inkayapan, constant ya. Why? Because it comes from within. Mas kinuka rin da kadala, potang mayap ka, mayap ka. Agyang nuka rin da kay paspas, uling mayap ka, kamo magana ka, mayap ka. Bakit? Makatanamita king puso mo Constant ya. Ne po? Mamiling okasyon mo. May mamili king sitwasyon mo. Nune, metong niya pong attitude na ning puso tamo. Kayapan. Timo po kanina, make an act of regular kindness. Simbambengi. O yan, karakal tamo po, ne? Yung rin ang simbambengi na katakarakal, ne? Sana po, gawan tayong regular. Itang kayari na po ng simbambengi, ala na, mayari na. Ne po, eta na may kitikit pa si bayo. O ang gata mo po simbambengi dapat regular. Na po, tangikit na kang ngini, sana ka rin daratang pangaldo. May kitikitapang pa si bayo makanini. Regular. Ne po, regular. Oy, tapuing kayapan. Regular. Bakit? At tsukeni Ne po? Nung mapamye ka, muna yung Pasko. All throughout the year kasi tsukeni kaya pa nite regular. Ne po? O iting kadwa, art. So iting mo muna, make an act of random kindness. In kadwa, make an act of regular kindness. At in kakatluyan tauli, make an act of returned kindness naman.
Aliway tang kakabid kang kakabid. Aliwat. Dapat biyasa ka naman darake. Bali po, my first assignment was at the university. And during that time po, I was living with the bishop at the cathedral. And every day after the Mass, before going to the office, atin pong, anyway, minsan pong Pasko of 1991. Imagine 1991. O balok po, siguro niyan, ko-compute na yung edad ko Pari na ako, 1990. 35 years na ako po panga pari. Dahil nga luwa siguro, lapan 35 ken ko pamibait, pari na ako po. Now, Pasko pita kalingwan. Keto ka na ako po nitang King Cathedral. Kaya nga na, hamong, ating ko pong bisita. Makanyan. Sige. Sabihan mo, gayak mo saguli. Gayak ko mo saguli, tipa ako. So, ginayak ko. Kasi Pasko ginayak ko. Katipa ko, ing sinagana ka na akong bisita ko, meto niya pong anak, Sampaguita girl. Ita pong Sampaguita girl na iya po itang aldoldo, kayari ko migmisa at po tang lungub ko king university, di na ako pong, kaya niya po, Sampaguita. Kaya ba't po tapong muli ko, iba't king obra, kuha na po yung karga ko. Sagana na ako po. Kahit kuha na po yung karga ko. So, ining babaeng, ining anak kayo ni, edad niya po siguro mga 9 years old, niyangikit kaya ko, oy, Merry Christmas nga ako. O saguli, panayan mo kumanik ko, di nanda kang regalo. Kaya ba't nga na pong sinabi ka na ako nitang anak? Amo nga enak man minta keni para manyad regalo Minta ko keni para ako ing mamye regalo keka. Ba? May excite ko. Totoo? Opo nga na. Sige na mo, naning regalo mo ka na ako. Pisala sa likod na po king gulot na. Anyang pepakit makabalot siya po itang box king Jaryo. Okay, so kunan king makanyan. Ay, thank you na ako. Bisa ka, ibuklat king arap mo. Panta naman, maswelo ka pareho, king regalong babye mo ka na ako. Kaya nga na, sige po nga na, buklat king ening regalo. Ang makabalot king Jaryo. Anya pong buklat king regalo, makabalot king Jaryo ketang kaun. Biglayang menaboy tang regalo. Nanuya, sabon. Bali po itang sabon na ita. Uling lino sa diya. Kuanang ke kanyan tagalang ke. Anya pong ikuha ke, gamit siya. Gamit niya yung sabon. Kaya ba't nga makanyan? Ikit na. Among, gamit siya ikit me. Kanakuya yan na mo nga, nagagamitan ke yan. Pero uling labda ka, pitna ka tangana. It may not be an expensive gift, but during that year of 1991, December 25, it was my most meaningful gift that I received, coming from a simple little Sampaguita girl. Bakit? Uling meni ba yaking puso na ning anak, alawslog. Memye ka na akong regalo. Ita pong regalong asali kita gyang pilampang sabon. Pero ita nga ganaka na ako, kaya po asaling kwalta. Kaya asaling kwalta. Po. May teya po ita, may patuya. May patu. Pero kaya po kalingwan, ngayon nga ka po, tara kaya kayo. Uling makanyaning ganaka, babalik tamo.
O ba't maging magana ka tapo? Kasi ta mismo aranasan tamo eh. O't maging mapamye ka. Uling once upon a time, dininanda ka. O ba't sasahop ka? Uling yang ikaw, once upon a time, may kailangan ka at ating sinahop ka. It is only returning a favor given to you by someone. It is payback time nga natin. Diba? O nginot, sisimba kayo. Uli mo ang simbang benge? Hali. Sisimbata mo bakit? Pasalamat taki nga pong Ginoo. Mikit-tikit tamo ngeni. Bakit? Yung buri na sabihan, mabiyeta mo. Karakalamig simbang bengi last year, tana kaya bengeni. Pero, atyuta ngeni, mangis nawa tamo. Kasimba, kapasalamat, kay nga pong Ginoo. Migising ka ngeni. Bakit? Uling mabiye ka. Nang dinabak, migising ka. Ako pin po, naman kasi automatic, napotang metod-tud ka, kabukasan migising ka. Ali po automatic ito. Misane tamo mo. Bakit? Kasi karakala metod-tud na bengi, na pumigising yan eh. Ing pamanudtud, nang oras ka metod-tud, at nung makanano yung metod-tud, kaya kahita. Kaya katahita. Pero yung pamangising kaya katamo. Uling diyang mag-alarm clock ka nga pulo, potang sinabi ni nga pong Ginoo, ang gana ka, Ken, ala ka nga karapat. Tapasalamat ki nga pong Ginoo po. Mangis nawa tamo. Libre yan, O temo subukan sakit, saliwan na yung oxygen. Dok, sali kang oxygen. Len ko mo, nung kien mo akit, nung makanan yung kaulagay ngangin. Pero yan, libre yan, no? Po, libre. Nengkay po, karin tayong akakalingwan ite. It's an act of returned kindness. At sana po, ning panagkat na ning Ark of the Covenant kay katamo. Anong alangaliwa nun ing sepo po na ng Maria, i Jesus, King at Tiana. Make an act of random kindness. Make an act of regular kindness. And finally, make an act of return kindness. Matutod na naman. Amen! Palakpakan tayo nga pong Ginoo at talakad po. Manalangin tamong ni King Diyos at karembalang panalangin ng pakibat tapo. Ginoo, isadyame ing balayan mo king kekang panyatang. Baning Santa Iglesia, parati ng parehong ipahayag i Jesus, anting anak ng Diyos at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Gino'y sadya ng balayan mo, king kang panyatang. Baning yato, salpantayaya kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapat kiglinat beyit ning Birhen Maria. Manalangin taking Ginoo. Gino'y sadya ng balayan mo, king kang panyatang. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan i Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamanggap dang lugod, king balang anak abinye ning Diyos. Manalangin taking Ginoo. Gino'y sadya ng balayan mo, king kang panyatang. Ban itamongan, makapagsadyata mo, para king pangabayit ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo,
karing kekatang puso. Manalangin taking Ginoo. Ginoo sa jaming balayan mo, king kayakang panyata. Ngeni adwan tamo in sarili tang kapagnasan. O Diyos, pami, anting katuparan, king malugod mong tangka. Gawa mo kaming galamen, ning kayakang pamilya, pakiramdaman mo, sana rin kaya kaming kayadwanan. Ngeni at manggaman, king alan angga.
Manalangin kay kapatat, banin kakot kay kayong daon matanggap ya. Harapanin Diyos, ikpang mayupayan tuto. Iting daon ka rin dapat. Ikapuriang po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at imabilog ng banala. O Ginoo, lingusan mo sana ring sakripisyong adaralami king kekang altar at pabanalan mo sana ngeni at manggaman king alan angga. Ing ginuyang mantabe ke kayo, itas yula rin puso yu, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin o igpa, Diyos king alan angga at lubos mayupaya. Impangayat sumuyang babye dalan, king masalag ng pangako ning biye, alang kapupusan kekengan. Uli nita, kamberi sa blangkoro ding anghel karin banua, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami, king alantok nandang pamamya kapurian keka, at abeyabe ngamingan kakanta. Tunay kaping banal o igpa. Sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana retingayin king ambuning kang Espiritu ban para kay kami. Magawalang katawan at daya ng ginuming Kristo. By me down kusan lubking pamaylas at kamatayan na kingwana yung tinape. Piraso ne. Binyene ka rin disipulos nat ngana. Kunan niya iti kongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kingwane ing kalis. Pesalamata nakat pinuri. Binyen ing kalis kareng disipulos nat ngana. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kakatang kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi mapamakalulungig pa. Ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo. Daraon mo ya kaya kiting tinapi na ning biyet, ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan misulusulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami, anting metong ning banal, ay Espiritu. Ganakan me, uig pa. Ing banal a kapulungan mong makalaganap, mabilog ayatu. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing kaming Santo Papa. I Florentino yung kaming kalugran na Orsobispo. I Pasiano yung kaming Obispo Emerito. Deng sablang pari, magpari, at lalong-lalo na po yung mabilog mong pamilya at komunidad, ketiking pakamalan mong parokya, ing parokya na pong Apong Monica. Ganakan mula naman po, oy pa. Ding kapatid ming minuna ng pepaynawa at atyo na siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaliluan mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat magkamit king biyala nangga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian, king kakabanan ning panawon. Pupurian dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagumning banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan manggaman king alan angga. Abe-abe tapong ening maus king igpatang at tsubanwa. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas salang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesukristong ke kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babya ko kaya kayo. E mo sana babalik na din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ni kang banal na kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari. Manggaman king alan angga. Ing kapayapan po ning gino. Yang mantabe kekongan. At wantala na po rin kasiping tamo king kapayapan na pong Kristo. Kapayapan, kaya kaingan po. Kalugurang kapatid nyo, ing kordero ng Diyos, ing korderong milalakog ing kasalanan na ninyato. Mapalad tapoy tang may kumbirat tanggap, king kayang banal a komunyon. Itamongan, Ginoo, mananasana, king pamananggap tamo kaniting katawan, at daya ng Kristo isatsat na katasana, hangga king biye alanangga. Katawan ng Kristo, Paganakapu, para king solemne at aregladong pamananggap, king banal na komunyon, panayan tayo po ingo signal na kiyakatamo ning asherets, para patalaran na katamo, ban magpila papunta king pari, o EMHC. Para ka rin sisimba tamo po na atsuking kilwal, in communion lane tamo, tuliran at magpila tamo adwang pila, arapan daring payong amaragul. Salamat po.
king yato, ing anghel ning Ginoo, dinatang king tao, ing anghel ning Ginoo, masanting balita nyo ing banwa, makabuklat na. Anghel ning Ginoo, delawan ay Maria, ing anghel ning Ginoo, atin yang babalita, ing anghel ning Ginoo, dinatang king biena bani balita, ginudatang Nanong katakot mo, nung Ginoo, aking biemo, nung king bietin kang takot, kapanatagan kaya pagkalu. Ala na kang pagdulapan, nung king biyayang santungan, nung king biyetin kang kulang, biye mo kayang ganapan. Manalangin tamo. O Diyos, say pami, biriyan mo kaming mengan, karing maligayang kalam mo. Lingusan mo kaming king malasawop mo, ban king pangataglusan mi king babilog a pangatao,
karing banal na misteryo, papangintuliran mo kaming magkamit king tune kapayapan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pasibay po dakala salamat king pamanagong tamo kaniting kalimang aldo ning kikatamong pamagsimbang bengi. At makay mo naman po salamat ka rin kay katang offerers. Palakpakan talangan po, dakala-dakal po salamat kay kayo. May kitikitan pa si Bayo bukas. Na po, ingino, yang mantabe kay kayo. At bendisyonan na kayo nining may paingginong Diyos, ning igpa, po ning anak, po ning Espiritu Santo. May tanangan po, king kapayapan, mi daon ne ing banal a misa. Abenging Diyos po, dakala salamat kay kayungan.